whaatalo whātu I lau whaafonga anga ele nei fo I tae au mālo le folau, alo mai o talo le asfaraili. Tuwai o na au mai mea ai mo whānau wā onga, ma o leana to e PCA pule a onga ma whai a onga e whaatau mai mea ai. O le wa a mata le polokala me fo o le malo mo mea ai a whānau wā onga, le ua to e sui e le ngā se senga o mea ai wa au mai. Ma o suinga fo I nei wa whai a o mai le Compass Group mea ai le tau e tolu tā la, I le mea ai e tasi. Peitai, wa a mata le swinga fo o le polokala me nisi o wha le tonu. Le asa ta tau na tau nu umea ai le toe kuata I le sefulu tasi le tae au le asolulu. Ai umane tau nu watu wa toe sefulu minute ta le tu lai tonu. Po o le taimi e tele ina tu uai a onga. I report le One News alo ta uai, na toe PCA mapule a onga wha apewhai a onga e oka pizzas e wha alua I le tasi a fetala. E whawhanga I le tu sama le fitu se lau 5 sefulu whana wa onga. E le tasi se a onga na awhiai, ma o le toa tele, o le alawa na toe whaatau e le a onga mea ai mō whana wa onga I le aso. Wa whaato e se le minister lango a onga David Seymour I le mea na tupu, whaapea ma le pūlenga o lo o ngafa ma le ngā sisenga, o le silia ma le se lau luas fulufitu wa whe mea ai mō whana wa onga, I aso taitasi. Mai a Seymour, o le a whaale leia mō le a ngai I luma. O loo whaawau mai ai pēi le tau nei ngā luenga le tīnei mua lo tau mo whai e tīnei le mo I Tiwai Point I Sautio in Ricardo. Mō le nei wo atu I le tasi le awhe lua se lau eka. Ma o le ana atili whaatetele I savili mālo losi na iai I le awauli ana nafi. O le ana iai pēa sui o le tīnei mua na po a o mālo lo aisi. Whaatali se ia ulia mai le tau nei toe a mata ngā luenga. O loo whaatu maulawa le leo ni a awhia ngai whale. Pau o leo le whautuanga o lo tu ina mai. Ia tau mamao ma Tiwai Road. Wa whai mai ai ma le ofiso tīnei mu e le o whai ngō fie ngā luenga o lo o whai e le taimi nei. Whaatuai whai ngā malanga waalele I le malai waalele au kilani ma fua I le whaalave lave o le drone. O le drone le neina ta ua mai o lo o lele I totonu o le sone o lo o whaatonu tonu e le malai waalele mo whewa I ngā waalele. Pe tusa leo le tulai se fulu I le tae awana nafi. Mo le puipuinga ma le saunga le muna whaatuai ai ma whewa inga le tusa ma le 5 waalele I totonu o le 5 minute. Ai whaasolo so e soenga ma o le afoina o I leo leo. Whamatalanga mai le Civil Aviation Authority po le CAA e tele reporti o drones whelelei au kilani na wha o atu le pulenga I le whaai unga o te sema. Ua toi whaatu ese le whaipule fau o le Green Party, Benjamin Doyle, I le whai o sona fusi pau a o iei totonu le taawale ana nafi. O le ata video na toi whaasala lau I lunga le Instagram I le tae ona nafi le ana toi I loai. E le o whai ese fusi pau o le whaipule. Ma weta la fo o le awa toi tu I lalo le ata video le nei. Wa whai mai ei fo I masetasi o sui o le pāti Ricardo Menendez March wa se le whaipule ma e le toi tupu. Wa sa wai tutono o le vaiaso e tasi o lo whai tio I nai e le lato pāti le whai ngā malo whau whaatasi ma le suinga walo ia le vaiaso nei le ua toi tu wai I lunga le sawa whaatapu la e whiwa I eita avale. Tala whaai o le tae au, wheto ai le waalele ma le helikopa le ami o lo o aluato e tū lau I le elen ma le waalele lata I Washingtone, ma I ulwa I reporti e fōlinga mai, e le ai ma se soifua na whaasau ina mai. E tu whaatasia tala o tae au lo tau sa I lia pia tangata sa I lunga le waalele le American Airlines le whaape ono sifulu ma le whale au whaai, o le pāsese whaapele au whai ngā luenga, a o le helikopa le ami e to atolu sa iai. E o mai le tau nei wa maa le luas fulvalu tino mani liu ma o I lato umanei na maa ua mai I Potomac River. Le ana pa u iei va anei ina ua umona feto ai I lunga o le vani monimo. E le o mauti noa le lei fo I le atoanga o le nei mata upu ma le mafua anga. Ai inisa reporti mai Washington o lo ta wai o feso o ta inga lava ma va anei e lua a oanga I mai le ise tu lau I le ele a o le tasi alu ese mai. E le o iloa fo I pe ai se ana whaalawelawe I le helikopa I le ala o lo sa wai le waalele. Na tāpuni ai malmalai waalele Reagan whaamoe moe whaato ato e tatala I le tae o nei taimi New Zealand. E mawane le tino le waalele le nei le vai ua vai tolu ma a whai ai umane le ise soifua e whaasau ina o lona winga. Whaato ato e tupu leo se isi whaalawelawe e a whiei waalele le American Airlines bei o na tupu le lua fe balitasi le a fo ina mali li umai le lua se lauono se fulu. E whai wa toi tala la Radio Samoa le nei fo I tae au, manuia le aso.